Info Podcast. Dobar dan poštovani slušaoci Info Podcasta. Današnja tema je naftna industrija Srbije. Naftna industrija Srbije ima široku i zapaženu istoriju i veliku značajnu ulogu u srpskoj privredi i jugoslovenskoj privredi od kako je osnovana 1945. godine nakon rata. Međutim, njen realan uspon i današnja situacija može da se analizira tek od procesa privatizacije koji je započeo 2007. godine, kada su ruski većinski vlasnici tadašnjeg Gazproma i Gazprom Njefta ušli u vlasničku strukturu naftne industrije Srbije u sveobuhvatnom energetskom i političkom, da kažem, paketu koji je tada išao zajedno sa tim, u kojem su obećani južni tok, kao i neki drugi projekti koji su se ipak ostvarili u jednom ograničenom okviru. Međutim, umjesto južnog toka dobili smo balkanski tok koji je došao sa nešto manjim kapacitetima protoka gasa. Međutim, suštinski ispoštovane su gotovo sve odredbe tog energetskog sporazuma 2007. godine. Međutim, prošle nedelje stiže situacija, odnosno prošle nedelje se zapravo dešava ono što smo očekivali da će da se desi, a to je da usled odluka prethodne administracije američke da počne sa uvođenjem sankcija energetskim kompanijama širom sveta koje su povezane na indirektan ili direktan način sa ruskim kapitalom, došle su vesti da je naftna industrija Srbije odlučila da proda svoje ćerke firme u Bugarskoj i u Rumuniji. Šta je značajno na tim tržištima? Samo tržište Rumunije i Bugarske svakako nije zavisilo u velikoj meri od naftne industrije Srbije, niti ona igrala neku značajnu ulogu na tim tržištima. To je bila više simboličko prisustvo na tim tržištima, kao i dokaz da rusko rukovodstvo koje je ušlo u naftnu industriju Srbije sada već prepunih 18 godina uspeva da jednu kompaniju koja je bila pred potpunim slomom dovede u situaciju da ona može da nastupa ekspanzionistički u regionu jugoistočne Evrope. Međutim, taj element meke moći ruske koji je bio prisutan putem prisustva naftne industrije Srbije na tržištima Rumunije i Bugarske je na neki način pokazatelj šta su sve frontovi koje je Rusija otvorila i gde nema mogućnost da dovede stvari do kraja i gde se na neki način povlači, sve naravno žrtvujući zarad pobede u rusko-ukrajinskom sukobu. Upravo ta dodatna komplikacija cele situacije kada je u pitanju naftna industrija Srbije pokazuje da Rusi u velikoj meri, čini mi se, da pokazuju nerazumevanje za to u kom pravcu se odvija dalji tok samog pitanja NIS-a i njegovih sankcija. Kada vi imate jednu kompaniju toliko kalibra kakva je NIS nesumnjivo i tolikog značaja za srpsku privredu, vi imate situaciju da takva kompanija ne trpi planiranje koje je ograničeno i oročeno na odlaganje odluke o sankcijama koje traje 30 do 60 dana kada je u pitanju američka administracija, koja nam pruža mogućnost da zapravo držimo glavu iznad nivoa vode, figurativno rečeno. Međutim, suštinski ta kompanija ne može da napreduje, ne može da planira strateška ulaganja na srednjoročnom i dugoročnom planu, sve dok imamo situaciju da na neki način sama kompanija ne može da isprati ono što bi trebalo da ima kao mogućnost, a to je da može da planira svoje poslovanje na polugodišnjem ili godišnjem nivou. Upravo kada uzmemo sve to u obzir, shvatamo da je i sadašnja administracija u Americi, koju predstavlja republikanska stranka, odnosno predsjednik Donald Trump, zauzela stav da će na neki način da nastavi sa određenim politikama sankcionisanja, pogotovo u svetlu neuspeha sadašnjih pregovora u Ukrajini, kada je na neki način Trump u prvi plan doveo i po prvi put sekundarno sankcionisanje drugih aktera koji su pomagali Ruskoj federaciji da prebrodi ovaj neverovatan paket sankcija koji je uveden u smislu nikad viđen paket sankcija, gde je preko 10.000 određenih sankcija uvedeno što ruskoj državi direktno, što ruskim kompanijama, što ruskom kapitalu, što indirektno ruskim privrednicima,
što je situacija koja je zapravo ravna samo uništenju jedne privrede. Međutim, Rusija je pokazala da u ovih 3 godine ipak uspeva da se na neki način suprotstavi toj politici sankcija od strane zapadnog bloka. Međutim, sada Trump podiže ulogu u želji i nadi da će time da izvrši dodatan pritisak da se sedne za pregovarački sto kada je u pitanju postizanje primirja u Ukrajini i gde on govori da će da podigne sankcije sekundarnim partnerima, odnosno konkretno to je direktno upereno protiv Indije u prvoj meri, zatim Kine, Brazila, Južnoafričke republike i mnogih drugih partnera preko kojih je sva trgovina, kako naftom, naftnim derivatima, tako i uopšte energetike, ali i platnog prometa i svega ono što je vrlo značajno za Rusku federaciju kako bi izbjegla određene sankcije, išlo sve ovo vreme, ovih 3 godine ratnog sukoba u Ukrajini. I u svetlu toga mi vidimo da američka administracija neće imati razumevanja kada to shvatimo na našem lokalnom nivou, ni za rukovodstvo naftne industrije Srbije. I mislim da će vreme koje dolazi pokazati da li je naftna industrija energetski čin, za kakav je važila do pre nekoliko meseci, ili će samo postati žrtva neodgovornih politika na međunarodnom nivou i politički patuljak. Ono što nam sledi svakako će pokazati u kom pravcu će naftna industrija Srbije da ide. A ono što je sigurno to je da srpsko državno rukovodstvo svakako čini maksimalne napore kako bi zaštitile nacionalni interes koji je u ovoj situaciji veoma, veoma ugrožen i neophodno je da sve strane razumeju koliko je značajna kompanija kao što je NIS za očuvanje stabilnosti i privrednog rasta u Republici Srbiji. Info podcast.